Adi sing tiniwo je siklar ni topik no tuino pholau torna ni lokna ni kok no tui sing lai tong lai man tini paithak ni topik tini paithak ni ubong nai poe nong nai sing mutu klai lai no pujan dino sing tam no sing lai ka hamale pholau torna ni nangmani abno tui sing lai kha Bible abno barbar sing no saw abno rok pholau tor di lok de hinai pholau torna nango lokna nango pholau toira hangke logya hangke sing kaham tamo hamya tamo saimanya kaun bagai sing lama koroi thango phem lokjagi thango hambai phade sing pholau torna nangnai lokna nangnai aboni gurutto belai kheno Bible samaba neke sing puljan dino nai lekha je pholau tormani lokmani tamoya aboni yagulo nai lekha sing pholau tormani lokmani tamo pholau tormani lokmani ongkha ko kaisa bai sing obno buji mano Jisu Kristo baksa ang tormani lokmani bono ko solongnani nangmani boni a tomungno anaro tubumani aun bagai Paul omahini saw ang krikhani saw ang ani bisingo je tongmani abo Kristo mangsa hini saw ang thithangka hini saw haiparo ang tabuk Kristo se ani bisingo je kathang tongmani abo Jisu se hini saw o statement belai ke krak belai ke wanabo Paul bo bahaya statement di man male bo Kristoni bagi se kathang tongsiu an bagi sing tiniwo abono tui singlai mani yagulo singlai khia je pholao tormani tamono hin sing abono tui singlai khia kabangma point no tui nu singlai lekha poila to sing pholao bahike tornai lokna hingake sing poila mathangjak sing je mathangjak mathangjak khangkhangke mathangjak borokni nangkukmani tamo aboni proyojon tamo paithak saudara sing Jisuo kiringai thangnani bagai pholao tornani lokna nangmani sing abno khanlaikha tiniwo pholao tor khalo khangke tamo labong nai benefits of spiritual growth sing pholao tormani lokmani aboni lab tamong na thangai tong kake sing nai leno James chapter 4 verse 8 James chapter 4 verse 8 pholao singjafru torano logano sini bisingo hamyaung thung sayang thung apoito belmani phailak jora jorao sing poito belma hairo ma tongo te obhaibo ma tongo je tinile poito belkha ba boni poike poito te kisa rakma hai ma tongmani abongkha pholao ang tor sugyani bagai lok sugyani bagai abon bagai thik ke bufang tui nangai tongo jotno khlaijana nangai tongo jabara rok khiklai jabara rok poriskar khlaijana nangai tongo thik abai keno kaitini kokse sini tui ongthung samung bebak kaitini kok beno sap sutra bongnai ba number 1 puilao singnugo pholao ang tor khangke lok khangke ani lab tamong thangai tong male Bible belai srai kaitor bai tongdi hake bobo norok bai tongnai nisau oro srai sawo James chapter 4 verse 8 je closer relationship with God kaitor bai sini relation belai ke close ongna hinisau oro Bible srai kaitor bai tongdi hake bobo norok bai tongnai kaitor bai sing tong khangke kaitor bo sing bai tongnai hingkake oboni relationship belai close relationship obono pholao tornai loknai ni bagi naharmung boni thaniu te kuno phaniya asok basa jeng phan thangsiri boni bukho kaitini kok mang tongsinai kaitini kok no tuini mang wan suksinai kaitini hano tuini mang kok sasinai am bagai obo sini bagai lapong na thangai tongo okay next thangnai Proverbs chapter 2 verse 6 greater wisdom and discernment tamni hinba subrayung se simung rinai bini bukhuk ni se simung tei elem okhoro honi so singjepro pholao torano kaitor sino tambur nai male wisdom rinai hini so tei simung rinai te elem je simung abo borni manai Bible singnu kake bai kaitor naron se phai honi so simung
belai nango elem belai nango sini tam ni hinba sing nok nokung khanang thang tani bo ongoi mano rang puisa bahai ke sabai nai au bepak asimu elem ni bising ti se okhornai phainai hake bui bai kok satani bui bai tong thani nukung salok thani cherok no firing thani motha naikol thani asimung te elem abo nango amon bagai sini bukhukni je tong okhor mane wisdom je elem abo pholao torjak lokjakni bagai abo judaungoi phayo abo mannai sini labong na thangai tongo kaitor sino buddhi rinai bujina bagai yang short keso gyan buddhi rinai kaitor bahai ke tegel khlainai bahai ke manage khlainai bahai ke kok sanai bebak jagao kaitor sino gyan buddhi rinai obo sini labong na thangai tongo naidi pholao tormani lokmani sini nahar mung tongna nango pholao toire log yang keno sing kok satani rogo tang slibongoi thango sini kok khanaoi bui khabai thango sini koko hamjakma kori nakarmani kori tamnei male sing pholao toire ni bagai logi ni bagai sing pholao tor khangke lok khangke sini bukhukti je kok okhormani abo khana to tok te kutui yongnai abahai buino hamya saklak negative onglak positive kok mang sai tongnai bo next room chapter 6 verse 14 room soini soido thangano sing pholao tor khangke lok khangke tamolap sing puilao naikha kaitor bai close relation misau belai ke kaitor bai close relationship tongnai hini sau sing bible nugo timothy belai boyos kom belai cherai hini sau boyos boni bo Kristo tongmani bagi boni boyos kebang yapano bo pholao michu rongi thangmani singnugo bible aboni mane no ang poito khlayo even 15 hoite 15 বছর 14 বছর ni serong bisingobo pholao maturity phaimano jodi kaitini kokno kaham ke khana kangke amahai ব্যক্তি bai amahai borok bai bo ang kring jakse abaita hake singorno go room soini 14 tamno khmale oro sijak tongo somjok noroni bisingo kplai tang thum norok kerongni yago tongya khairokma gnang kaituni yago se tongo hnisok pholao tor khangke lok khangke sini bagi te kaisa labongna thangai tongo victory over sin somjok জীবন যাপনো আরনি কপ্লাই ইংনি ফান সিং ফলাও তর খাংকে লক খাংকে মাননাই হিনিসাও নাইদি কবাংমা বরক আরামসে সমচকনি আখিও গসাওই থাংমাनok नुंगनाय आरामसे आसिक जबरदस्ति खालायजनो नांगिया आहाय नुखि हिसा सामानि बाय सतमानो बायनो खियो कासाय थांमानि नुंगनाय किन्तु किसु किसु बरन नरक नुंगनाय सतनoi खावै थै फायरिबो बनो खियो कासारि मे तामनै कारण फलाव तरजाक लकजानि बागै हाके फलाव तरजाक लकजाक बरनि व्यक्तिनि बागै ब समचकनो कप्लायंनानि बागै बनि कायसा तामनि साने बेनिफिट बाहाके बेनिफिट ब फलाव तरमानि लकमानि बागै समचक जीवन जापनि याकनि आबनो कप्लाय मेसेनि फाइनानि कायसा फान बतङ आबनि बागै सिक्ला रगं थुं ज तং थुं सिं तिनिओ तामनि समचक बाय मेसेन जागै थांबा तामनि सिं दल बाया बाय खबजाय थांके आं आमाय अंगै थांका बानो सतब कांके आं आमायनि थाखाय निबा कारण फलाव तयरा लगियानि बागैनि आबाय फिलिप चैप्टर 4 verse 7 थांगान सिनि लाभ फलानि फलाव तरमानि लकमानि बिसिक लाभ अबननरक साइमानदि फिलिप चैप्टर 4 verse 7 तामसारो इनार पीस एंड जय चाइनि सात परनायां हाके नरक ख्रिस्ट जिसु बाय थानसा अंगमा बिसिं तै काइतर खा कसां रिमानि आबो नरनि खोपांनो गाहाम नारिकनाय बररक आबनो कल साफानो रमैमानया जे फलाव तरजाक लकजानि बागै बनि बिसिङो आलादानो शान्ति अंनाय हिनि साव कखनो बुजिदि ताबो ब बाहारि दुनियाव बनि अभाब अंगै मानो ब बुइहाय जे तंना नांगमानाबो कुरियङै मानो बा बनि रिसो मंथुन बा रां पैसा थुन ब तेमन किसु काहाम अंगिया फानङै मानो किन्तु बनि बिसिङोके ख्रिस्ट बाय थानचाव माने बिसिंति आलादा कायसा शान्ति आबो कुपुलु मंगै तंनाय हिनि साव रां पैसा तंथुं कुरिथुं बाहायके सम्भव आबो फलाव तरजाक लकजारनि बागै
আলাদা ইনার পিস বিশিঙও যে শান্তি আবো কাইতর বাই কাইতর মান মানে শান্তি তামসা হাইনি হাই পরিফেরনাय তামসা নরক খ্রিস্ট যিশু বাই থাनचांमा बिसिंतै काइतर खा कसं रिमानि संसानि कुनु मानै मिउजिक रखनाय खा कसं मानि याबो काइतर से सिनो खा कसं रे उनि सो ओके इनार पीस एन्जॉय अब आलादा नो शांति अंगनाय नायदि सिं काइतर मान खाके अब फलावतर खाके सिनि लाबंना थाङै दङ सिं रेस्टलेस अंगला सिं कुनु जागा मानै अंगलि मानै बा साक्सेस अंगलि सिं बखाबाय गेलाक खाबाय थांलाक एकदम बखाबाय सुगै थांलाक तामनि बखा बिसिङो बिसिङो आलादा शांति दंमानि बगै आबो संसारनियाबा जेम्स 1 नि 2 साइरां परलि आबो वाइसो परीक्षा अरन टपिक थांखाबा जेम्स चैप्टर 1 verse 2 to 4 स्ट्रंगार फेथ इन ट्रायल्स जेफ्रुओ टेक तो फायो बनि पयतो ते बरागै थांनाय लाभ नायदि फलाव तरजाक लोकजरनि बगै तामला फमाले टेक तो फायके तामं बाक्सा पयतो बेलो ना टेक तो बियाल फायके पयतो बेले किन्तु जे फलाव तरजाक लोकजन बागिले बं काके अजराव तेवसे पयतो राखनाय जैसे सातक मुं फाय टेक तो फाय अजराव बनि पयतो तेबो राग अंगै थांनाय आबो जेम्स 1 नि 2 हयते साइरो सिजक दङ जन 15 नि 7 थांलाय ना परलाय नरक आं बाय थानचाके तंखे फियानि कक ब नरनि बिसिङो तंखे नरक मुसुक माजरातै सान्दि हाके आवनो मानानो हनिसाव तामसाव सुरि खांके माननाय हनिसाव बिसिक जरातै नायदि सिं बजागा फाय सुरि साइदेमान तासिं आं जे सामानि स्पिरिचुअल गुड फलाव तरनानि लगमानि सिनि वान चुमुं करै फलानि बागै सिनि वान चुमुं नाहारमानि करै फलानि बागै जीवन जापन पवित्रता जीवन जापननि बागै सिनि नाहारमुं करै फायग्रा वाइसेन लिस्ट कलक मातयने आनि माहायनांगौ गोबां मातय फायग्राव सिं हाके मान जायगा रि जायगायाव हाके खाबायाव कायतन थानि बां सुरि खाबले इभेन निजिनि आदाय खायन बागै फास्टिं पइन्टआव खायरागो बाक्सा नों नुखांके नो बेलाय फास्टिं खाय तंका बहाय गाहामथै करि किन्तु ब फलाव तयरा लगे हपन ताम खाय माले आ निजिनि माननानि आदाय खायन बागै आबनि बागै माइनाव हाके तामं माले खाबाय थाङो आन बागै सिनि नांकुक माने तामनायदि कायतर सावले रेनाय हनै सिनि कायतर सावरेनाय हनै तामनि रियाव नायबा एमन जात सान्दि जे कायतर रेनाय जात तिनि आं दं थानि बनो सावो कायतर आं जे नांमानि कायतरानो रिखायसे कायतन थानि आं जे सानमानि कायतरानो रिबो आंबो साइमान आंबो बाहाय मानैनो सानना नां कायतन थानियाव ताबो आं बाइक सानखाय खलंला आं कायतन थानि तामो मानैनो सानना नां बजरावानि करै सुक जेबो इभेन किसु मानै सानना सुदासे नांया कायतर साइनासनो साखांनानो रै बोरिबो नाङै दङ हायफान साननानि सोखांनो फायग्राव आमाय केसबो दङ आं बाय अरसाव नरक आं बाय थानचाके तंनासे खायगरादि ताइतामसा फिया आनि ककनो नरकनि बिसिङो तंखे कायतिनि कक बिसिङो तंना नांगरानाय हाके ताम नरकनि मुसुंमा जरातै साव तंखे नरकनि मुसुंमा जरातै सान्दि हाके आबनो मानानो फलाव तरजाक लकजांनि बागै सानमुं तामनोबा बनि सानमुं जोदा नङै थांनाय जा बबा बर' साइकेल सानि दंनाने बबा बर' गुफुङाव दिहिनि कायतन थानि सुरि दंनानिबा बसै फलानि ककनो वान सुगै फलानि बागै निउ साननाय आबाहाय आं बुजिना बागै सामासाव हाके सिं फलाव तरखा लखांके सिनि पावरफुल प्रेयार लाइफ फाइसक पायो सुरि मानि आबो क्लाइ थांया मागाना थांया हायनो आबो वां पुंनाय से वां हाया हायनो बक साइथांका गोबां मा साइथांका लिस्ट कलक मा जेबा कायसे नांखांके नांखाबाहाय आबाहाय एक जहन चाइनि सात खाजानि ताखुरक फायदि सिं किसिं सिं हामजाक लायानो तामनि हिनबा हामजाक मा बो कायतनि आरनिसे हामजांनाय बर' बो कायतनि बसा बो कायतनो सिनुओ ताम सानायदि एबिलिटी टू लव अदर्स डीपली कुथुक के हामजाक नानी आ व्यक्ति नारो फाइनाय जे व्यक्ति फलाव तरजाक लगजाक आ हामजाक मा आबो बोनारो निया फिया कायतो नारो नि मान मासे आर जे हामजाक नाय बो कायतो सिने हुनि साव जे हामजाया बो कायतो सिनिया जे हामजाकी मानया बो कायतो सिनिया हुनि साव हामजाक मा बेलाय नांगो हामजाक मा करि खाके कायतो सांबो ताङै मानया को काहाम सावै आं हामजाक मासे करि खायावबा वां पुंनाय से वां हायसेवनाय आं डिग्री कतर नावै आं जुदि
ani hamjak masai kiri hingga ke abo kuno phanong lak aon bagai ang barbano saw Jisu Kristo barbano saw boni a thim se hamjak di mang kai to no hamjak di buino hamjak di abo a duita bono kerong bo songsa jagai butang hini saw ake te kaisa Galatia 5:22 abo ang porlia abo barbar porijak tamo folao bathai thayo folao bathai thainyan chengsinai bo je folao torjak lokjak boro botam khlaiba mechu rongjak boro bathai thainyan chengsinai hamjaknani koinani ongmani nakarnani na aborok amahai rono bo kerong tong hamya hinai hini saw sing porikha ke nungmai samung ekniat ang tekani bail bas pori mathak sinai samung ekniat phiaba ফলা কথার নরনো কবল ফাইফুরু নরক ফান মানানো হাকে জেরুসালেম জুদিয়া বাই সামারিয়া গনাঙै ফিয়া হাক্তর পাইথাক জরা নরক আনি বাগै কক সাওয়ানো নিস বলনেস ইন উইটনেসিং কিরিমা ক্রুই ওয়ান হামা ক্রুই খে খ্রিস্টনি বাগै সাক্কিরি নানি আ বলনেস ওয়ানায়া বরকনো কিরিয়া আমাহাই ফাইনাই যেফুরো ফলাও তরান লগার আও কাইসা মুইতুনারদি মুংসানো কিরিগলাক kaituni bagai mungsano kiriglak keno phano kiriglak kaituni bagai suru kaituno singmese kiri jaga no bo on bagai boni thanio sakki rinani ekdom krakhe sakki rinani bonaro phan phaisi nai last 2 Korin 5 ni 10 folao torjak lokjarni bagai te kaisa last phia ba belai important ta mohmale ro sawo 2 Korin 5 ni 10 tam sanaji tamni hinba sing jotono bus thumjakna bagai Kristoni boskango ma bosanai o sangsaro tongphurus samung khlaima tøino jotono jani man thaimannai samung kahamni bo mannai hamyani bo mannai ini saw mane no bo paiflaya langmani bagai paithak salni bagai bo tamongoi tongnai ready ongoi tiar ongoi nasingoi tongnai bujikhana blai bo paithak salni bagai kai tornar je sokan manani bagai bo sak ready ongjak ba bo nasingoi tongnai je rik chumbaijak already bag rok nawoi bote kono khlaitai kri bo nasingoi tongsinai buhuru auto 5 ba anu khorosa borok sajak bazarat langnani bo nasingoi tongnai bote kono khlaiglak suru nasingoi tongsinai thik abai keno folao torjak lokjak borok tam khlaini himale boni aro ek batro nasingoi simi tongnai ai aboni bagai no rung thomarago nong nugo seleng kaham rongni na malik okhri thangka tam khlaikya aje seleng kaham bo thuya bo sisai tongkha malik buhuru phai porikha le kise misa abai kaisa type ni tamni bagai au bahai ke sisai tong babo a sisanai sawo babo a sisanai ongkha bo folao torja logjak ব্যক্তি khoroksa nasingui tongo bo malik buhuru phai na ya bahai ya on bagai no hadi kabangma borok phainai kabangma borok hom phainai hom dodom khlai thangnai kabangma borono kefeli bu thangnai phiaba je folao torjak logjak borok botei thanglak hom dodom no bonahari tongthoglak borok kabang no nai bo tongthoglak poni bai bo kaituni alada relation no tomai haise buino nahari relation ya do kangma borok ke baksa borok kangma ke suri thogo borok kangma ke kese aram nango thik no tongo haipon abono karaibo Jisu baise kaito baise alada relation ke boni buitong thung kori thung boni relation dere ata ya bos pada sing thun